guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Shabu kunjani uTham? Mnandi mayiche. Thank you che. Thama naye. Uwelo muntu. Hayi lo muntu uTham sibuyile manje sithi namhlanje sizobheka le game yayizolo man. Ye Egypt yakhumbula sathi ukuthinta kancane before izodlala no sesikhuluma ngayo after the game ukuthi ihambe kanjani according to the way wena ubone ngakhona mase sihlikinisa nje sibheka ukuthi enhleke kwalephi ukuthi sibahlabe labantu izolo. Ayishiche yabona igame yayizolo ne benento ezibhaya yabona ngithuse nje nayi lineup ka coach yabona lineup ka coach vele angithusa mfethu ukuthi masizodlala la kanti sisabane yabona ngoba coach beka defender too deep for me yabona asina number 10 udlala ngombatha udlala ngoTebza umrembulu udlala ngosithole lama player lawa adlala too deep way 3 yabona so lapha kusena free roll kushuthi bekudlalwa ama long ball mawungathi uyabheka yabona ene labantu laba bebasaba mawungathi uyabheka Egypt beyimele thina ukuthi ipress ibone ukuthi okay labantu size kuwe yabona ene bayazi vele ukuthi sabantu abadlala ibhola thina yabona so babe surprised mabebona ukuthi hayi labantu laba baspress but hayi asibangene siye kubo ngoba in the first 9 minutes besiya kubo sizama ukuthi sipenetrate kulezo ipace lezo mara sahluleka yabona babona abo Treasure ke ukuthi hayi laba siyabangena and uzizo uze ngale kumndiba wabona ukuthi kumndiba kungeneki badale umuntu abazospanisa iside la ka Mdawu ngoba uMdawu babone neaggression ukuthi halo singakwazi ukumngena so ama flop abe ku coach lapha ngiblame u coach kakhulu ukuthi u coach ulahle iside ngoba bengamele adlale ibhola elinye alishintshe la a defend a analyze labantu bekumele abapresse abagayi chance labafana abadlali bekufuneka nje u number 10 ozokwazi ukucontrol igame because bengena movement le game le amangathi uyacheck yabona abafana bethu bebangekho free ukuthi bangadlala every time ibhola malilahleka in the middle we had to fight yabona silwela ibhola and manje obvious mase silwa ama mistakes azoyenzakana siconsider ama free kick siconsider ama corner yabona izinto ezinjalo ukuthi kushuthi la kunama mistake and siyabhayiziseka no ngoba asinabantu abadlalayo lapha bekuyini ukuthi siqale ngayo really yabona bekuyini ukuthi umremi bambeke ebenchini bafaka apolice lapha adlale lapha phakathi yena uTebza Mrembule for mina ne bekumele adlale nje that free roll bamgaye lapha esiswini ukuthi azokwazi ukudlala abadlali lapha nabafana bakwazi ukungena labantu lapha ngoba mawungathi uyabheka idefense yeEgypt be weak yabona bengangeneki at those first few minutes but bathe mabecala ukuthi balidlale balidisha bese kubonakala ukuthi labantu laba singakwazi ukuthi sibangene nje yabona no goalkeeper basave na goalkeeper wabo uye mina ngathi mangithi ngiyambheka uye umuntu beka strong le defense yabo but bona bebangeneka bebangafuni lamabhola eze emoyeni ngoba bayakwazi ukudila nama set piece khumbula labantu abantu base North Africa abantu ba trainer ukuthi badile nama set piece bayakwazi ukuthi bashaya ama set piece specialist labantu so into eza emoyeni bayakwazi ukudila nabo into ezaphansi into ebahluphayo so bekuyini ukuthi abonkotha abadlali lapha fake leza intwana leza ngoba khumbula ibhakani yamalizoshaya iAl Ahly yabona ishanga lentwana lezi abo relay nabonkotha ngoba bezibakhawatha ngale ABC and lentwana zibangene yabona kushuthi zifaka umoya ziyabapressa besikwazi ukuthi sibakhawathe and another thing u Foster man I for mina ngikhale kakhulu man che mawungathi uyayibheka man I strike yabona eze strike mawudlala lapha mawutrap useboxini awutrapela ubheka le move utrap yaphambili anything can happen bakakunyathela lapha useboxini so yena all the time makethola amabhola wakhe ufuna ukwa trapper abuya abheka ukuthi ubani osespacini and by that time labafana bayangena manje sebafuna ukumvala and bebabona nabo beEgypt ukuthi lo muntu akekho dangerous yabona asimiyekeni ayenze noma ngal receive ibhola ayenzeni but angeke azakwazi ukuba ne movement lapha so ucoach uBhayizile lapha I think uMahopa bekafuneka ukuthi azocala negame yabona akwazi ukubona ukuthi okay mangimcala negame uMahopa uzoba effective kangakanani because angeke kubeke umuntu njengoMahopa ebenchini ukuthi lezi zeEgypt ziyapress yabona uMahopa uyakwazi ukuthi check ama game kaMahopa makengenini ama defender always ahlala gijima noMahopa mara lapho Foster bekangagijima bekangigijinyisa idefend instead yena bekaphusha ama defender weEgypt
yabona ukuthi azofuna leza ipace and angazithuli immediately makethola ibhola ufuna ukulibisela emuva and as a striker mele ube in a position mele uhlala usebox ekishini uzokwazi ukudesha ngonembeza so ngibone mina ngathi ucoach lapha uvele waba arrogant ukuthi ayenze izinto ezi right athatha ama decision a right ukuthi naba labantu laba abaperform vandag yabona senza kanjani asimkhiphe uFoster sifake umuntu ozosenzela iplan ngesikhathi esifanele ngeke ufake uMahopa nge80 minutes we expecting si under pressure and baya leader labantu laba yabona yeah and as mina ngikubona kwami into ebekayilungisile uMadali izolo in terms of I back four yakhe because of first game ngangikhala ngayo ukuthi it was shaking yana okay ubuye ngasame back four akayishintshanga uMdiba uLokhuzana iVurvai ungezana sithole no Lokhuzana no lapha emuva ngithi ubuye ngo TLB wabuya ngongezana remember last be shaking yana but izolo ngibonile ukuthi no da uyithole grand ukustarta kwakhe kusho ukuthi wayilungise training cha ukuthi mhlambe namanje khona okunye kumele ayilungise because mangathi ya check iside la kaMdiba izolo beli very tight and on the first game bengathile belukhinyana ngaze ngathi mina mhlambe bekuyi stage fright nyana but kule game yazolo ubonile bonke njengobusho na ukuthi abozizo bakhona ukuthi babaleke ngara kuMdiba babona ukuthi ku tight ngara abafuna ukuzama ngara ku 45 because bayebona ukuthi yakhuphuka so la ku back 4 kwamanje sothi besimnandi in terms of ukhonile ukucorrecta ngendlela bekungayo bese siyara phambili la phambili okay wa police bekumela acale ngaye but umremi intwana yethu siyayazi naku local mayisetshenziswa normally ifakwa ezesapha izolo ngabe le yantwana le uze naye ezesapha angayiqalisi negame ayikhathazo yabona sibona ukuthi mhlambe lapha besingaqala ngayo unkotha njengoba bobizwa unkotha uthi no ungivumelana nawe la ukuthi at least ngabe uqale ngonkotha abomremi besobabona mhlambe sekonafu kanjalo uFrostla uthami angale usigayile igoli lela sigayile lona kule game le yabona but ezinye izinto kumele sibone esikhathini esibhaya ayikho intazanayo yabona asim right off we understand but ucoach wethu ushuthi ezinye izinto ngivumelana nawe ngokuthi kumele aphinde vie abuyele back ku drawing board abheke ukuthi manje kwenzakalani because of manje sesiya ku do or die na kanjani into ekumele ayenze manje iskimeza naso kumele enze sure ukuthi yabona la ngiyakhona nyodlala throw last dice kusho ukuthi manje noma ngabe yini abantu abangamniki next bame kancane utham because into efunakalayo akufuneki ukuthi sijike la isikhona kumele siye lapha kuma knockout stages hayi la cheering ivar and enye into mina nginoticile coach my chair ukuthi ucoach wethu uHugo lento yakhe yokuba arrogant sometimes iyaspana sometimes ayispani yabona ngoba igame yayizolo mina ngibone ngathi beyifuna some experienced players yabona abantu abanjengabo Lodge yabona uma ungathatha nje uLodge ubheke ukuthi udlala kuphi yabona iyamvumela beyimvumela leya game yayizolo ukuthi bengaba umuntu ongaba effective la yabona mangathatha abantu aba ne experience kancane ukuthi bakwazi ukungena because iEgypt lapha isibulele ngeexperience and beyidlala ngama tactics yabona ishanga lento leyo ukuthi athina sijwayele vele and mangathi yabheka most ama players wabo adlala international yabona and most yawo aya understand ukuthi okay igame my sky pressure ngaka sikwazi ukuabsorba momentum until lesikhathi lesi so ubonile nawo abafana bethu bebangakwazi ukuthi bafuna ukuba dlala ibhola isikhathi eside yabona umbule makethola ibhola naye ku receiver laphana uyabona idefender semva kwakhe ufuna ukulokabisela ibhola emuva so I think amanye ama game afuna experienced players take a man on yabona take a man on giwe phambili pushwe kushawa ama cross kuzameke something eboxini yabona ngaloku busy kulokupusha ibhola kuloku steka nebhola ukuthi we are holding the ball too much and then there's nothing eyenzakalayo lapha phakathi I think now coach mele ayibheke le nto leyo ukuthi okay as much as angaba arrogant mara there is that one player or two angayispanisa yabona check uGhobla uzikhulumele uGhobla yabona igama uzakhele la so why can't you take ama player njengabo Ghobla abo Lodge ubabeke on standby ukuthi okay
kushuthi ke mangabe ngiyabhayiziseka ngoba yabona uFoster ukuthi wenzani yabona asisho ukuthi hayi uFoster akusi strike sibnandi akusumuntu but kunama game la amsindayo yabona njengale game yayizolo ngoba bekangekho yabona ama game amsinda amanye ama game uyakwazi kuba effective akwazi ukuthi angene ajele in mara ngathi uthatha isikhathi itrack uthatha isikhathi ukuthi angene kuleyo game sizobona one moment after one moment isikhala ngaye for a moment ayi10 ama chances ayi10 then kuvela le 1 azoyiscore yabona ukuthi isikhalela into ekhona ukuthi at least ucoach kumele akwazi ukubona lapha ukuthi okay what do I need yabona and ngingasebenzisi inkani ukuthi okay sharp mangifaka umuntu so is that person going to be effective uzongispanela lapha yabona ngoba manje asidlali into ukuthi hayi ngithanda lo ngiyenza so sifuna ukuwina la national team sifuna ukuwina and by any means necessary mele siwine yabona so yena kungaspani lonto le mele aye to the drawing board manje kungaphenikwa ukuthi okay we are already out or ini because ngiyabona ukuthi sisase chanceni yabona but ucoach nje into ekumele ayenze ukuthi go back to the drawing board check ukuthi okay iselection yakho yabona ukhetha abantu abanjani yabona you can't put abantu ulandele ntwana le abo Campbell yabona why hlele benchini okay sharp ngiya understand intwana but ngare ayenza umzamo put those boys at least yabona khona la kufuneka iexperience khona but throw in the last die ukuthi ubone ukuthi intwana ingangenzelani yabona because that boy can take people on Campbell can take remember sidlala nabo lapha ku Cape Town City adlala laphana that goal le ayikora le against him yabona ukuthi he was taking men on equalizing goal yakhe so yinto ezimnandi lezo ukuthi mele no ucoach akwazi ukubona ukuthi okay sengidinga amasoja manje azolwe empini angidingi abantu abazorelaxisa igame manje so mina mara ngibona kwami wena Zwela uThami compared to igame engiyibona izolo remember ukuthi lapha sikhone ukubamba ialakhi ukuthi isidle ngepenalty abasidlanga ngeopen game yabona mhlawumbe ibhola esothi baqhamuke ngeminto ebhlungu esidini ihasha compared to the way bazi badlala ngakhona I mean lapha kunabantu abadlala kubo Liverpool they've got ama stars lapha baphethe ita thina siphethe labafana abalocal abadlala idiski ku league yethu yasemzansi and si proud ngabo because of league yethu mfethu improve kakhulu singathatha ama player ethu siyowadlalisa anywhere in the world we can still come back isimnandi out because bamnande enyaweni so ukuthi nje le game ezolo isifundisa ukuthi kumele sibekezele wena uThami singabheki ukuthi mhlambe khona la singasizwa khona uMr Rev Rev no Liesman sikhohlwe laba abantu labayana ne VAR yabo siphume kuya ngeke izispanele thina ispanele abanye abantu kumele sitshele yona manje ukuthatha from kule game ezolo because sibheke kakhulu kule game ezolo ukuthi okay mabe khonile labafana ukubamba lezai out lezana ngale ndlela phela wazi ukuthi nohani ukuthi athole le red card bekuntswembu awuvurify bekamngene endlebeni you understand bekamngene endlebeni that's why akhona athola ukuthi athole i-red card and bengitshela ukuthi mina after le red card mhlawumbe umdala uzohlala phansi acabanga strategy manje ukuthi labantu ngibatheka kanjani because bayimanaswana lapha emuva yabona abona ukuthi mhlawumbe angafaka bani nangaphandle from ebenchini or abo Campbell njengobusho kuhlaselwe kungenwe labantu laba because of bese ba short singaloku sidlala nalabantu ngathi bayi11 kanti bayi10 uyayibona leyo nto leyo so yiye mina ngiyibonile ukuthi lapho nalapho nje kumele ashintshe khona umdala yabona mawungathi yabheka nalapho my chair into ekumele vele yabona thina masiyibheka from this angle ne sihleli sama support sibona ngenye indlela mhlambe yena makehleli lapha ubona ukuthi mhlambe labantu abafakile bangamgaya le nto leyo abaphushe until the last dying minute but kwesinye isikhathi akusizi ngoba uyayicheck igame angithi kunabantu aba-analyze igame yabona kunabantu abahleli lapha na kwibench yakhe abakutshelayo ukuthi mfethu umuntu oso yabona akahlanganisi lento ekumele sihlanganise yabona ngoba manje masicala sifaka umbule sifuna ini ama passes manje yabona sesifuna ukubanokha sibangene yabona mawungathi uyabheka how many touches did we do in the box yabona are effective ayenza ama shot on target masingathi siyawabheka ama shot on target wethu after le red card sesibuya second half ayingakhi lapha eboxini and sikhaleka ingakhi ukuthi okay ugoalkeeper wenze yabona izinto ekumele ngabe uzibhekile ukuthi okay sharp ngiyabona ukuthi hayi lapha ngathi sikhala ngenkinga eyi1 ukuthi akuna striker esizokwazi ukuthi sithathe lamabhola siye lapha phakathi sishaye netini or sizame ukuthi senzeni yabona sesirelay kubantu individual brilliance ukuthi
ayi mangavela umbokazi mhlamba qhamuke neshort Yeah. mangavela ubani uTebza sesimele uTebza manje ukuthi uTebza mele asenzele iplan ukuthi mangalithola ibhola lapha shoot yabona sesi under pressure kanti ucoach mele abheke izinto ezinjalo analyze nase gaming ukuthi bafethu igame ayithight kanje take a man on anything can happen kuse boxing lapha yabona njengale situation bese ba under pressure Egypt the last dying minutes bese ba under pressure sesikhalela le penalty yabona out of which if lento besiba press from onset sakwazi ukuthi sifake intwana ezincane ezizobahlukumeza lapha bekuzoba ne chance mhlambe kube si equalizile lapha sabuye yabona ucoach melaye to the drawing board abone ukuthi okay this is what I need to fix lapha and ngiyekela ukuba arrogant because kunabantu abamtshela abehleli naye assistant kanti yenzani yabona umsebenzi waye assistant yini ukuthi ikwazi ukumbonisa ukuthi hayi man mfethu umuntu oso ngicela simreplace ngomuntu oso but sikhiphe le shape yethu esifuna ukuyikhipha ukuthi labantu noma baspress sikwazi ukuthi sibuyele kubo ngale same momentum mina I think uApolice lapha bengamela aphume futhi yabona because uApolice bekabahlupha la on the right yabona even if bengena urile bekumele athi hayi okay sharp wena uApolice hamba ka left ngoba naku left effective yabona azogaya urile le chance leya ukuthi adlale ngale azokhatha in yabona ukuthi sofaka abantu abayenzana uElias Mukwala itraffic ufaka uElias Mukwala ugijima one way yabona he can't take men on man ugijima one way ufuna ugijima nebhola ufuna ukukhatha in uyale and manje sifuna umuntu ozokwa dribbling wizard mfethu sifuna umuntu ozongena lapha abashaya yabona uzizwa ukuthi wenzani make libambile ibhola ezakithi wenza sure ukuthi siyamarka tight ngoba makethi 1-2 angena athi uyahamba mfethu yabona so besifuna umuntu onjalo ozoyenza igame yethu asichangeele but ucoach bangapheniki bangayenza izinto rash decisions but nje into esishoyo ukuthi mela ye to the drawing board a check ukuthi okay abobani abazoba effective kule game eZimbabwe because na iZimbabwe izibeka ngaphansi ngathi uyabheka coach my chair iZimbabwe izibeka ngaphansi na izofuna ukuhlasela ikhipha ama-Arsenal ama game manje sekucrucial sekuyaliwa manje kulola ama points yabona ukuthi nami ngifuna ukuphuma kule mayibona nayo ukuthi sase chance na izofuna ukuphuma yabona no manje sesivala nje wena awuthiyami abafana yethu ama chances ukuthi siyaya kuma knockout stages uyawabona wena mina ngisawabona la esidini lami kusase bright nje ya mina nami ngiyawabona ukuthi nje into yayizolo yesikhawathile ukuthi how can yabona ishokile nje le starting 11 ukuthi eish man udlala too deep why are we defending but if mhlambe uyibhekile naye lento le uzobona naye ukuthi hayi man azini ama throw in my Arsenal yabona ngilwe njengesoja yabona kungcono ukuthi mawuyisoja uthi ayazini ungasave amabullet uthi ayithi ngidubule but at least khona ngizobashaya yabona noma ngiphelele uthi usave ibullet bakushaya ikhanda yabona ukuthi yabona iwaste and manje sekhambili iwaste ngoba uzamanga nomzama udonsanga neliwani ngcono uma ushaya wazi ukuthi okay la ngiyapressa la and ngiyenza sure yabona make sure leche ama chances wona sasekhona mara nathi kumele siphakamisa amasokisi manje singaloku sisebenza ngama calculator no definitely ayifuneki indaba yama calculator sesihleli kabhlungu manje sesimenyile ukuthi hayi man laba mabasenze ispan nathi sikuzokwazi ukuthi senze ispan no kanjalo akukho mnandi phela manje sesingena njengoba singene ku World Cup nakhona singene sesiciciza ku World Cup yabona akukho mnandi kanjalo hayi asivale mkhulu hayi asibambe kanjalo nje asobuya nayo